Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. E-bike, e-trike, panigaralang iparehistro ning LTO. Maging reng magmaneho kareti, dapat atin kanong lisensya. Guard king main gate ning Clark, may pato. CCTV video ning insidente, big viral king social media. Spalap ko, papasawp kareng barangay, dikil king lifeline discount rate. Miyembro ning 4-piece, malyaring makinabang king benepisyo. Hot air balloon fiesta, kasado na king New Clark City. 19 giant balloons, sula po king Eri. Bayong gawang tete king Bulangon Resettlement king San Fernando, binuklat na. Asahang makapamawas king mabayat at trapiko king lugar. Maya po oras kabalen, kayan taming mabilog ang pwersa ning One Media TV 44 Pampanga, wagyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ampong balansing informasyon. O rin po rin balita may kalap, kilub ning paruminggo. Ako po Benny Ginto at iti in News Force Pampanga. Para po kareng kabalentamong makibandi at gagamit e-bike at e-trike. Panigaralan na ning LTO kasan metong MMDA na iparehistrula di nga manuang behikulo. Aning report ng Patricia Mamangon. Pinupureng magbandi at gagamit e-bike o e-trike ken. Burining Metro Manila Development Authority o MMDA at ning Land Transportation Office o LTO na iparehistro nala reng e-bicycle at e-tricycle king mabilog a bansa. Iti uling parakal no kanong parakal, reng e-bike ampong e-trike, adaralan kareng manimunang highway. Kawani keti panigaralan ning LTO, ing obligan lareng driver dareng amanuang behikulo na kumalang lisensya, bayo din ang upaya ang makapagmaneho. Ang isang pinag-usapan dito, yung pag-rehistro po ng ating mga electric vehicles, no? Dito mga e-trikes at e-bikes, no? Sa ngayon po kasi pag ang e-trike o e-bike tumatakbo less than 25 kilometers per hour, hindi naman kailangan i-rehistro sa LTO, no? Pero siguro sa mga suggestion din ng local government units, no, we will take a second look on this, no, and propose the appropriate measure para sa ganun ma-regulate po natin ng gusto yung paggamit ng masasakyan na to sa ating major thoroughfares. Kasama na po dyan yung taong na nagmamaneho ng e-trike at e-bike, no? Maragul kanong sangkan, inyadara ka lareng gagamit e-vehicles, uling eno kailangan parehistro deti at eno kailangan pang kumang driver's license. Kung nag-violate, kunyari tumawid sa stoplight, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwede i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. So, yan ay ilan lamang sa mga i-address ng LTO sa pag-come up po ng bagong polisiya or guidelines. King monitoring ning MMDA, injang reng menor de edad, akakit kanong magmaneho kareng e-vehicles, kareng national highway pa. Kera kalan, alaman kanong susurod a helmet o nanumang protective gears. Samantala, king kampo na naman ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, maka-apekto king plano ning gobyerno ang modernization ng public utility vehicles o PUVs, ing darakala e-trikes, kareng dalan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen,
susuyo. Panyaus po kareng kabalen. Magumpisane ing voter registration ngayon February 12 hanggang September 30, 2024. Ayon ng balita ng Patricia Mamangon. Pepasyag ng Commission on Elections o COMELEC na mas malagwan ngeni ing voter registration. Agpangkan John Rex Laudianco, spokesperson ng COMELEC, malyariang i-download ang application form king karelang website o king www.comelec.gov.ph at pakibatan reng detalye bayo munta king karelang opisina. Paganakan ng COMELEC official, kailangan mong magdalang valid government-issued ID, kalupaning passport, national ID, UMID ID, NBI clearance, LTO driver's license, PRC at senior citizens ID. Kareng estudyante naman, malyari ang school ID o library ID basta ating pirma ning manibala ning eskwela. Dagdag ning opisyal, kareng may banggit ID, dapat akit keting birthday, complete address, picture, ampong pirma. Sakali namang alang ID at first time magparehistro, malyarya kano yung barangay certification basta siguraduan na atsula rin may banggit at detalye. Magumpisane yung voter registration ngayong February 12 hanggang September 30, 2024. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Meto nga security guard ang makapwesto king main gate ng Clark Freeport Zone ing may patuin yan Domingo, February 11. Pakibaluan ng detalye king report ng Patricia Mamangon. Meto nga security guard king Clark Development Corporation o CDC ing may patu inyang Aldo Domingo, February 11. Akit yaking video ing Guardiang E. Gilbert Lopez Tabing inyang malapar siya king mabilis sa kotseng palwal king main gate ning Clark Freeport Zone. King sikaning pangaturan, miya tsaya pa ing gwardya. Ing driver na may katod, makasakeya king Toyota Vios a color blackish red amikiplakang NDG 4162. Agpangkang Herbert Angeles, ing manager ng CDC Public Safety Division, balaos ing investigasyon king insidente. May kiadwangan nala naman king Land Transportation Office at king Highway Patrol Group bang akilala ing driver at tinakas. For now, we're following our leads kung yung pagkakakilanlan na may-ari ng vehicle. But definitely we're getting near. Meron ng mga info na nakuha at mukhang may mga pag-uusap na po. For now, yun lang po kaya kong i-release since I don't want to preempt any one na po regarding this issue muna for now. Dahil under investigation pa siya. Samantala, salukuyan niyang magpaulo at magpakayap ing Guardiang Itabing. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Spalapco, papasawp kareng barangay, Dikil King Lifeline discount rate. Miyembro ng 4-piece, malyaring makinabang, king benepisyo. Hot Air Balloon Fiesta, kasado na king New Clark City. 19 giant balloons, sula po king Eri. Bayong gawang tete king Bulaon Resettlement, king San Fernando, binuklat na. Asahang makapamawas, king mabayat at trapiko, king lugar. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya.
King makanining paralan, paneta mong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save yan naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Papasaupya yung Spelapco kareng manungkulan kareng barangay king Ciudad San Fernando bang ipabalo kareng residente ing lifeline discount para kareng eligible consumers. Ay din istorya. Nakipagpulong lareng manibala ng San Fernando Electric Light and Power Company o Spelapco, kareng opisyal lareng barangay king Ciudad San Fernando, bang pasaho pa ipabalo kareng Fernandino ing diskwento o lifeline discount ayampang kareng eligible consumers. Agpangkang attorney Catherine Rose Diaz ing talapagsalita ng Spelapco, maragul la kanu papel reng manungkulan kareng barangay bang ipabalo kareng Fernandino reng benepisyo o discount amalyari dang aquareti kapamilataning lifeline discount. Tinagon keti reng kerakalan kareng barangay kapitan king Ciudad kabilang na karelang pamuntok iliga ng mga barangay o LNB President Benjamin Angeles. Yampang ngay lifeline rate o discounted rate para kareng kwalipikadong consumers ning Spelapco, partikular na reng mamagkasakit a residente atsuking below poverty line ako konsumo mong kuryente ilalagpas king 70 kilowatt hour. Makapailalam king Republic Act 11552 o ing law extending and enhancing the implementation of the lifeline rate asaklo dareng eligible consumers ning Spelapco reng miyembro ning 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program at reng Pilipinong manoknangan amababa king poverty threshold at ikdaning PSA o Philippine Statistics Authority. Marakal kasi kanong kwalipikadong consumers singali agagamit o akakwaing discount inya kukulay ching Spelapco bang mas marakal pang Fernandino ing makinabang king discounted electric bill. Oreti naman reng requirement bang akwaya ing lifeline discount. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pera o abias? Manuala ing DSWD na mas praktikal niya ing kas ababiye kareng beneficiaryo ing 4Ps kesa king abias asusubong ning Department of Agriculture ay ning balita. Palakya kanong mas praktikal ing salukuyang cash grant ababye kareng beneficiaryo ning Pantawid Pamilyang Pilipino program o 4Ps kesa king abias. Sinabi na itining Department of Social Welfare and Development o DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez antimong reaksyon king susubong ning Department of Agriculture o DA na abias namo ing pamye imbis na pera kareng 4Ps beneficiaries. Sinabi ng DSWD, babyeya ing rice subsidy kareng miyembro ding 4Ps antimong cash bang aywasan ing makabang pila. Dagdag ng Asek Lopez, naduduang niya ing 6 maralang pesos abula ng rice subsidy kareng kwalipikadong 4Ps members kawani pa king education and health grants kay bat dang mekatukireti kareng specific behavioral conditions kalupaning papagaral anak, impamagdalang anak kareng health centers bang pa-check up at pamanagon king family development sessions. Makanyan man, makabuklat nema ning DSWD king rekomendasyon dareng partner stakeholders bang asamasan pa ing pamagpatupad ning programa. Nanuman kano'y nga pikasundo ning National Advisory Council yang tokyan at ipairal ning DSWD. Ako po,
Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Healthy lifestyle. Yan ang susulong ng Philippine Heart Association King Central Luzon. Bang ay wasan ring sakit king puso. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Binida nala ng Philippine Heart Association o PHA Central Luzon Chapter, ren karelang miyayaliwang kampanya at proyekto kayagnaning selebrasyon ng Heart Month ngayong Pebrero. Pepasyag daitirang opisyal ng PHA, king gayra panatalakayan at balitaan ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter inyang February 8, king Bali, California Food House, king Ciudad San Fernando. Layo na niting pasiknangan ng healthy lifestyle kareng Kapampangan, bangay wasan ring sakit king puso o cardiovascular heart diseases o CVD. Abiso king publiko na pakonsulta ka ring doktor nung atid panandaman king katawan imbis na mamasa mo online dikil ka ring sintomas o kaya naman kukuha mong impormasyon king social media. Atin la namang makasadyang proyekto yung PHA in Color Run amikitemang takbot indak ng pusong bato, malusog na puso at bato for everyone. Kasanmetong ing Philippine Society of Nephrology Central Luzon Chapter king daratang February 18, 2024 king Clark Parade Grounds. Tinagon king Media Forum dila PHA Central Luzon President Dr. Raizen Canono Lim, Dr. Michelle Nieves at Dr. Jan Levy Daluz. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Aliwa mo ang physical na pamikakatawan ng dapat dinan prioridad. Manwala ay ibiyam Maylin Pineda Kayabyab na kailangan mitutukan ng mental health lakwas na kareng kayanakan. Aning istorya ng Patricia Mamangon. King datos ning Department of Health o DOH inyang 2020, maabotla king 3.6 million ren Pilipinong makaranas mental health problem. Agpangking WHO o World Health Organization, 450 million na katawo king mabilog ayato ingating mental issues. Iti isang kanang board member Maylin Pineda Kayabyab, ing chairperson ng Committee on Education, king sangguniang panlalawigan, natutukan ing mental akabilyan dareng kayanakan, lakwas na ring estudyante, uli ning mitata sa kaso ning depresyon, anxiety at aliwapa. Inyang Lunes, February 12, mebuo ing pamisan metong ng provincial government ni Pampanga, pilatan ning Miriam College, Alviera. Bilang metong alumna ning Miriam College, manualay board member Kayabyab na makasaupyan ing kayang alma mater bang makapamiyel libreng training at seminar kareng hanggang guidance counselors at manibala kareng eskwela king Pampanga dikil king mental health awareness kareng magaral. Yung lang magkaroon sila ng workshop paano nila i-handle na yung mga ganitong sitwasyon, yung lalo na ngayon yung mental health ng mga bata. Napakalaking tulong po nito sa atin. Mag-uumpisa po tayo with public schools, private, and then I think ang eskwelahan po ng Miriam College ay open naman po dyan. But since sabi ko nga, ang mga public schools natin hindi kumpleto ng guidance office, yung mga prefect of discipline, so sila talaga ang nangangailangan nito. Makasadyaya ka ng Miriam College na makapamyekebaluan kareng talaturuking Pampanga nung makananula ang tabayanan ring anak o ring estudyante ang makaranas mental health issues. At dahil po kami ay kinikilalang eksperto sa education, sa mental wellness, in fact po mayroon kaming isang programa na dinisenyo namin para at ito ay binasbasan ng CHED. At saka po mayroon pa kami isang programa at kinikilala po ng DepEd ang aming kakayahan sa pagturo sa mga ibang guro para po kami ay guro ng mga guro. Ito po ang aming nilahad ngayon at kung maaari kami ay magbigay ng isang training program para sa mga faculty administrators, guidance counselors. And of course, even those, hanggang daw po yung mga social workers na tumutulong po sa mga barangay dahil sa problema ng kabataan. Toklula, king walugdala na school officers, rengasahan na makiadwangan, king panukalang seminar. Sa ating mga estudyante,
Sana pag may problema kayo, kung hindi nyo man ito mai-open sa inyong mga magulang, sa inyong kamag-anak, tandaan ninyo, ang mga teachers ninyo, ang pangalawang magulang ninyo. At sana sabihin ninyo, ilabas ninyo yung nasa saloobin ninyo, huwag niyong sasarilinin. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan dahil mga paling balita, himpa magbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Keterin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Dahil pa rin balitang Kapampangan. Megyong pisane yung pasibayong pamanyulapo na rin higanting lobo o hot air balloon o yung 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta ay ning balita ng Patricia Mamangon. Onset na lareng organizers ng 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta o PHAB para king pasibayong pamanyulapo dareng higanting lobo at king mumunang pamikatagon ganapan king New Clark City o NCC Stadium king Capas Tarlac king February 16 hanggang 18. King press conference nganing Webis February 15 binida ng Captain Joy Roa ing overall head organizer ning kaganapan at tuklula king 19 reng hot air balloon areng mamye kule king eri apulo kareti reng special shaped balloon. We have 19 balloons. We have 2 from Brazil. We have 3 or 4 from England. We have 2 from the United States. We have 1 from Germany. And what else do we have? We have 1 from the Netherlands, and we have 2 from Sweden. Sorry. And 1 from Austria, of course. Pepakilala na naman reng piloto, iba't kareng niyayaliwang bansa ang makisan metong king atlong aldong kaganapan. Kasan metong la naman king international event, reng miyembro ning Land Rover Club of the Philippines nuno ka rin 60 lang kataw reng magsilbing chase crew gamit reng 30 Land Rover vehicles. Because this is a great impact in economy. Our hotels and restaurants are full for the next few days. So we fully support this international event being organized by Captain Joy. However, you can buy your tickets as you enter tomorrow.
we tried to avoid the lines, but that's how the Filipinos are. They like it that way. So we just live with it, and we try our best to please and accommodate everyone. Para naman kareng kabalen na turista ay interesadong munta at makisayaketi, malyaring makasaling ticket king NCC Stadium na mismo. Mamalagaya king 1,500 pesos ing balang meto nga ticket. Alas 6 pa muning abak, magumpisa na lang lumarga. Reng miyayaliwang aerial activities ang gana king bengin nung nukarin antabayanan lareng events kalupaning musical performances, drone show, ampong hot air balloon night glow. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Aliwa mo inggelingan dareng estudyante at talaturok ing bibida ning Mabalacat City College o MCC bagkos ing sariling tsa agawaking bulong ning pun ning Balacat ay ning report ng Patricia Mamangon. Healthy, delicious, organic and locally produced. Yan ang bibida ng Mabalacat City College o MCC king kayang sariling gawang tsa ame proseso iba't king bulong ning puning Balacat. Mismong MCC President Dr. Michelle Aguilar Ong ing menapag at patakman king Balacat tea kang board member Winwin Garbo. Agpang kan Dr. Aguilar Ong nung midinan pa mikatagon burining eskwela na lakwas ya pang apanigaralan ning produksyon ning lokal produkto asa salamin king kasalesayan at pibatan ng syudad Mabalacat. Suportado na namang board member Garbo ing planong proyekto aasahang mamuklat oportunidad para kareng Mabalakenyo. Sa lukuyan niya namang gagawang miyayaliwang produkto ing kolehiyo iba't king amanwang tanaman kalupa na ring miyayaliwang inuman, candy bars, ampong sabon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manuala na rin grupo na rin kay nakapampangan king UP Los Baños na dapat ayasag la rin kaparang anak na isundo ing pamanaguyod king kultura at amanong kapampangan. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon. Manuala la rin kaya nakapampangan na mag-aral king University of the Philippines o UP Los Baños, ang miyembro ning UP Miabeyabe na dapat isundo ing pamanasag kareng kaparang kayanakan king pamanaguyod king kultura at amanong kapampangan. Iti ing sangkan inyalakwas ring peka pagsadyan ing kapatabanwang selebrasyon ning panimanman o ing annual competition ayampang para kareng kapampangan na junior at senior high school students, iba't kareng probinsya ng Pampanga, Tarlac, ampong Bataan. Sudlong, king kinabla sa kulayit ning milabasan, sumulong ing gelingan kapampangan, ing tema ning ligligan ngening 2024, agadapan king daratang February 24, king National University o NU Clark. Ing importansya na po nining pamag-promote mo po kayong kapampangan culture, metong niya pong testamento po na masagiwaya po at maragulya po ing kapampangan at marakal po miyayaliwang paralan baka nita po practice tayo po, baka nita po promote tayo po. Siyempre sabi ko po nandin na Kapampangan Organization kami po nano pa mo pong bagay ing gawan mi nune po ing i-promote ya po ing Kapampangan lalo na po karening kayanakan. Kabilang kareng individual competition ing Kapampangan impromptu speech, Kapampangan spoken word poetry, poster making, promotional TikTok video, makeup transformation, poesya writing, kabang atinla namang team competitions kalupaning diorama making, ampong Panimanman QuizCon. So basically, Panimanman 2024 is basically one of the biggest and one of the most prestigious festival of talents for the Kapampangan youth. Kapampangan language, dying ya, so endangered na eh. So basically, maging avenue kami, bakang ta I express dalareng kaya nakakapampangan ding skills and talents in the arts and pauli na nita mapromote yarin and ma-preserve yung Kapampangan.
Peg maragul na mo naman ning aguman na may nikwalang accreditation iba't king Department of Education o DepEd Region 3 bang makapanamuyot kaya nakang Kapampangan na magaral iba't kareng miyaya liwang lalawigan king Central Luzon. So king daratang ng February 24, king N.U. Clark, sana makaratang kayo po. And ongoing pa po in registration now, king kaming FB page, Facebook page, Instagram, and Twitter. So, Panimanman 2024, akit yula po ka rin mechanics, ang po yung registration for. Sana, marakal po talagang estudyante kasi may gawa naman po ini, bangkanta po, para karelaya naman po. Bakanta, sabi mi pin po, ma-expose po ketang kunano ya po itang purpose na ning Panimanman. King salukuyan, toklula, king 40 reng aktibong miyembro ng UP Miyabe-Yabe, king UP Los Baños. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Asahan niyang mitalakad king balen ng Santa Ana ing metong mini convention center. Kaya katang silipan ng groundbreaking na niti king report ng Patricia Mamangon. Maya pabalita para kareng kabalentamo king Santa Ana uling inumpisan daneng italakad ing mini convention center keti. Penny munanin Pampanga 3rd District Representative at Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Kayabing anak ay 3rd District Board Member Micah Gonzales at reng manungkulan king balening Santa Ana king pamuntok ng Mayor Norberto Ross Gamboa ing groundbreaking ceremonies para king gawan a mini convention center. Pangking board member, itining 3 mini convention center agagawan king tercera distrito ng Pampanga. Adlo na la po rin convention tamo king 3rd district ne tapong mumunan dito San Fernando at intana pong convention do ongoing pero mas maragulya po kasing convention ka rin. Ita pong pangadwa ita pong king Villa de Bacolor. Okay ne po, ongoing na la po rin programa ka rin. And then pang third pin po ini pong Santa Ana mini convention. Well, as I've said during my speech po, talaga pong very useful na po rin convention center. Not just for the municipio, but of course, kareng kabalentang po king barangay. Kareng pageant da, kareng programa da, kareng ayuda, kareng SK chairman na programa, gana-gana pong programa. Dagdag na naman Congressman Gonzales, metong ya in convention center, kareng prioridad na programa ning kayang pamanungkulan. Well, ini Burikopin kareng 5 balen, 1 city and 4 municipalities. Ang Burico at Ilangan covered with air-conditioned mini convention center nung makanano inggiwa ko kareng 4 balen. At ngayon mag-umpisa niya naman ng Mexico, ingarayat at hindi, ingarayat ing Bacolor mayayari ne. At San Fernando, maragulya kasing masyado o ongoing na. So yan yung gin-round break tamo ngayon ng Aldoyti. Ginaransya ng Congressman Gonzales na marakalpang proyekto at programa ing niyang pang para kareng memalen ng 3rd District ng Pampanga. Aliwa mo yan, pero dakala pa rin ganaganang proyekto magawa. Not only convention center, roads, flood control at miyayliwa, irigasyon, kareng farmers at dakal pang miyayliwang project lalo na king social services. At siya naman king groundbreaking ceremonies, Vice Mayor Banong Baro. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan dahil mga paling balita, himpa magbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. O reti rin kailangan tamo ngening kauran.
Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atintamong emergency light a fully charged. Bang atintamong agamit asulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atintamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated kareng maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Good news po kareng residente ning Bulaon Resettlement, uling formal daneng biklat imbayong gawang tete, asahang mamawas king mawayat at trapiko. Ay ni istorya ng Patricia Mamangon. Opisyal daneng pesinayan ing pamamuklat at inaugurasyon ning bayong gawang tete keti king ausandang Saudi king Bulaon Resettlement king Ciudad San Fernando ngening Biyernes, February 16. Meging posible ing proyekto king inisyatibo dari Pampanga 3rd District Representative at Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., Board Member Michael Gonzales at City Councilor Brenz Gonzales. Nung nukarin, mi ponduan niya iting 35 milyong pesos. This is 35 million pesos. It's a priority project of the team Dong, Brenz, Micah Gonzales with coordination, of course, with our speaker, Ferdinand Marcos Romualdez. Siyempre po, mas maging mayan ing pamagbiyahe dareng Fernandinos, mas alesen tayo po ita pong problema tamo po king traffic. Maragulya kanong pakinabang ing proyekto bang mabawas ing mabayat at trapiko lakwas na king main road ning Bulaon Resettlement. This will definitely congest the traffic po king circle. Uling po nga, ating ko po nga kasabi earlier na isto po kanong ating palengke, mamalengke la po rin tao, isto nga ating pong dakal pasyente, king hospital, so baya po traffic talaga yung circle. At least po ating na pong metong away para po ma-decongest po yung circle. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Lakwas pang tutukan at pasiknangan ing pamanampang programang medikal kapamilataning province-wide health system. Pakibaluan niya iti, i-report ng Patricia Mamangon. Pirmado danede na Governor Dennis Delta Pineda kaya bereng alkalde king Pampanga ing Interlocal Government Unit Memorandum of Agreement o MOA para king pamagpatupad province-wide health system king Pampanga. Ing sistema, ing magsilbing pakibat king Universal Health Care Bill at kooperasyon dareng local chief executive papunta king metong nga direksyon bang makapanatad serbisyong pangkabulasan kareng Kapampangan. May kisan metong keti rengalos laganas dareng alkalde king Pampanga. Kayari ning MOA signing, mika update at open discussion mo naman dikil king bili ning priority health program sa balahos pamuring papatupad king mabilog a probinsya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kayag na naningaldo dareng puso, pag-celebrade ng Ciudad San Fernando ing magarbong wedding in the city nung nukarin dinalan lang Paris reng mikasal. Silipan tayo iti king report ng Patricia Mamangon.
King disenyo at setup ning wedding venue ninong makapagsabi na metong ngayting mass wedding ning lokal na gobyerno. Mitmula reng sampaga, pakasabit la reng magkislapang chandeliers. At talaga namang penigobran ing dekorasyon ning lugar. Iti ay pagmaragula kasalan King Balen 2024 ning lokal na kapanibala ning siyudad San Fernando apeg celebran kayagnan ning Aldo dareng puso inyang February 14 King Heroes Hall. Dinalan lang Paris reng mikasal King Wedding in the City apipit na King aduang dake o batch. King selebrasyon ng kasala penimuna ng Mayor Vilma Caluwag, bakas kareng bride ang pong groom ing lugod King Balang Metong. Marriage is a commitment. At sa marriage, kailangan merong love. May pagmamahal, may respeto, pag-aalaga, tiwala, at higit sa lahat, sa marriage, kailangan nakasentro sa buhay natin ang Panginoon. Tinagunla naman King kasal, reng pamilya dareti, reng tegawan, kakaluguran, kabang pepakit na lamang suporta, reng aliwapang manungkulan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuy. Pagselebrane ning batikang fashion designer ay Marlon Tuazon, ing kayang ka-25 banuang partnership King Nepo Center. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon. Metong yang makabaldugang pamikatagon para King Kabalen award-winning fashion designer ay Marlon Tuazon, ingana pa na renewal of partnership pilataning Nepo Center. Ngayon banwa, pagselebrane ning MCT o Marlon C. Tuazon Couture, ing ka-25 banwang pamagdaton King Nepo Center, King Ciudad ng Angeles. Kwento ng Tuazon, dream come true, ing makapanalakad shop, king amanuang commercial establishment. I've studied at the Holy Family. Tapos dumadaan kami every day. So, I get to see Nepo those days. So sabi ko, dito ako magkakashop. And pagising ko na lang the other day, 25 years na pala ako dito. So, it's a dream come true. It's a dream come true for me. I believe na pag tumagal ka sa isang bagay or like profession, kung ano man, maganda ang samahan nyo. Nepo and I have been a good friends since then. Para kang President Rick Wilkerson ng JDN Realty Corporation ay ang manibala King Nepo Center, mas welo lakano na ikit ding meg-umpisa, minasenso, ang gaking kilalanan king mabilo gayato ing gelingan ng Marlon Tuazon, karas king fashion design. Matulaya ing JDN Realty na partiyeng Nepo Center, king balaus a progreso ning metong Marlon Tuazon. This partnership is also not just about the tenancy and the leasing relationship. It's about collaboration. Okay, so earlier we were talking about collaborating together on different events for the Nepo Center during the year, and we expect that our partners like Marlon will take an active role in those activities and events. Okay, so very happy to see the relationship continue. We need to do more of this, recognizing our longtime partners, and so we should you should expect that this is the first of many activities to come to recognize our long-term partners. Samantala, metong fashion show naman nganing summer ing panigobra ng JDN Management kasan metong Marlon Tuazon. Tuturing niyang Kapampangan Pride Tuazon kay bat ng sinambot at 2 gintong medalya king gena pa na prestiyosong Turnocon inyang 2018 king Cultural Center of the Philippines. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44, ingadilan kayong
mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kariyanggang Kapampangan. Yaku po Benny Ginto at iti ang News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy. Kabalen, nyening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo, nyening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Keterin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.